Muri Sudani abantu bapfiriye mu binombe bakinguwe mu karere ka Kordofani. Ubuyobozi bwavuze ko aba bantu 38 bapfiriye hacukurwa zahabu bayivana mu binombe byari byarafunzwe bitagikorerwamo. Ejo kuwa kabiri muri Afurika y'Epfo mu itorero ry'Abangilikani riri i Johannesburg habaye misa yo kwibuka Musenyeri mukuru Desmond Tutu uherutse kwitaba Imana ku cyumweru afite imyaka 90. Aho muri Afurika y'Epfo kandi abashakashatsi b'indwara z'ibyorezo bavuze ko virusi nshya ya Omicron ishobora kuzasimbura ya Delta. Bashimangiye ibi bemeza ko umubiri ugenda wongerwa ubudahangarwa na virusi nshya kurusha iza mbere. Muri Kenya isosiyete ikora ibijyanye n'ingufu yitwa Biogas International yatangiye gukora amavuta yo gutekesha ikoresheje amarebe yo mu mazi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryariherutse kuvuga ko abantu bagera kuri miliyoni 4 bapfa imburagihe buri mwaka kubera indwara zifitanye isano n'ibyuka biva mu ngo. Muri Uganda rwiyemezamirimo Faith Aweko n'abakozi be bari guhindura ibikoresho bya plastike bitagikoreshwa bakabikoramo udukapu two kugendana mu ntoki.